Atala whaatilo Samoa Entertainment TV, wha unga ne po iwa ia songa lue, usimali whaafonga ia tamua, ole nei po ia fo. Ole otoe lilo I lalo le finangalo whaali, ole fionga ale vena ale, ole whaipule ole tūmalo whale atawha. Ina ia suial ta ita ilo lato vaenga wha upwhai, ato ai malona le fia il tūlanga o iaila lato vaenga wha upwhai, ole HRPP. O sau noa ale il tato paanga o ia alu ese mal HRPP pe awhai ele suial aval ta itai. O le taitai ma le whailau tusel HRPP o lo whaamalolo ai pea mai le palemene se ia se taimi o lo la whaasalanga o le solia o amionga taupulea o le mota. Pei ta ina whanau mai aile o atu il whaamsinonga na wala awai le vai o Sene ma tāo sanga il whaamsinonga le loi a le tūtangi. I se taimi vave o le nāmata upu talu e fia a wai whaipule I le tala noina o le tala I tupe whaasoso al palemene. Watu le lua vai aso I le tu o whaatutu I aile tangi e whailane ai salato tali. Ai watu ai nei I le so tolu au kuso e whailane ai whina unga whaai ua loia o tū lai mōl nei mta upu. Tātou talato e tuli loa mai whunga poa I Savai. O mōli ai nei e leo le ali e limas fultau sangal matua mai whunga poa I le whasioti tangata wha moe moeina. O le whaalavlave mtautia lea na tupu mai whunga poa I le fiafio stofi ma malili waili ta mamalo na tali ila ang malosi. I tātou whaatala noanga ma le sui komsina le sunga awa paulongo I tino Filipo. Na ia tā ua ai wa tiltilo e au mai le ua mōlia I upolu nei. Ai o le whana ni whaao ngā, o le tama I whana o komeki, e le whaatanga ina on au mai I Samoa, ma e le mawhai foi ona lai Sene, o lo umia whaasoli tu la whono foi e le alii. O whai e sa ilinga leo le mafu anga o leo o mai o le whana I Samoa, ai o le whaalavelave peitai. Mō le teimine o tā o le sui komsina o lo o angia, na fua I se whanua. Ai wa maua fo e iai leisi tangata na wha manua lia le taimi o le whaalavelave. O le tina talavau na manua ilo na lima le tau mwhai atu, e se fe leisi o le tonua wa maliu. Ai mo le puipuinga o nisi wha le tonu tupu mai le amta upu, na malanga atu ai leo I Savai I le ainga ma le nuu, mo le wha tupuina o le file mu. Ai taatiane le wha le tonu I leo ma ua file mu ai nei, e pe ona sao no le sunga awa paau. Ai nisi o tala, o le whaonga ai o tio ata tia e pe o atingi whangu tio ata, ma tio ata ma isi mautu a inga o tio ata. O lo o tia I le lapisi o mawhai nei o na whaonga umalava e nuti lili I ai whaonga e whauai a wala. O le isi le nafa ita inga la tamai e le Samoa Recycling and Waste Management po le Associate po leo tauta I Samoa, le SRWMA. O le whainga fau le na wanga lue whaatasia I le SRWMA. Ma le company fau awala le R&R, o lea whainga fau I awala tio ata, wai loa e whainga tau na mawai matuai o na pupu wai awala. O le fua, e tasi le tasi po le lua vai ngā tunuti ngā tio ata, e le tasi vai ngā oneone. Ma whaatu muai pu o le awala, I le alua ngā I la pisi ta whaingata, e mata I tu wai le meto tia lea, I le anga iatu I masina o iluma. O vai ngā umalawa I o le porkalame to I whaau ngā ina lea o tauta secular economy, for the recovery of waste po le zero waste program o lo whaatupel official komsina o Britania I pia ma le UNDP po ana porkalame ati na e malo o whatasi. O le class fault o leo atoa iai le lima o loa o whaia iai whaataita inga a le SRWMA lalo o le zero program ina ua manuia le whainga mai le whainga len whaonga ai le nutinga tioata e sui ai leo neone whaasima ai awala savali, o poloka sima maisi. O talanoa ai Verena Lynn Weber, o le UNDP I ave ai lea whainga fōu ma awala, e mawhai ai e a inga o na tuu ese alato o taota, e pe o tu esu tioata, mai o taota unga. Whamaunia mai ai nei le pulenga o whalapo putonga wa a Samoa, le Samoa Shipping Corporation, le sunga le ataua Samuel Pinius, le mawhai ai nei, ona ave pase se ono se fulu, a le Lady Naomi e ana malanga mo Amerika Samoa. O le whaatananga mal malo Amerika Samoa e amata le stores fulo iuni, a stofil vaya so fau. Peta ita luai e ta ilua vaya so mafolau le Lady Naomi le territory, e peon sa nole i ata we whaatua amata aloa i aile so fitro iulai. Ta lue le ai se malanga le va aile stofitonu lea, e pa u i aile so tolus fulo iuni. Sa nole ata we te tauna usta ia uma ia ingo le talo fa pasa le malo Amerika Samoa,
e au fia i le talo sanga i le 5 so e le i o i le aso malangai. O suenga o le COVID-19 po le siama whātua whātino le taunu ua i whangatongo. Po whātaiai e le pulenga wa ai Samoa nei le malo Amerika Samoa ina ua tatala mai ia wa enga o whioa inga. E iei ni fsuia inga e onu tupu, pe a le usita ia ai e inga ua iei nei. O le pasese o lo tu maulava le se lau luas futa la le alu malasau. Ai ono sfuru le alu e tasi. Sau no le ia tau o wote le tausanga le isuia lava le pasese o le waa. Fai o toai mtatou tala nei vai aso ili fai unga le whongtanga al pāle meni ili saunoanga le sui taitai o le tuanga i la whionga whontoi la wofo. Whaftaira wa whionga le whongwhitalai o na lauta vai atu. Wa le ai fwoi se tupe awe mea le whaatino e le anti-corruption authority. Le ana mai i le ofisa le so tu sili. Le e tau e ngā lulu e ai ia forensic auditors i e tos furua pe o uma ona whai ala toa o ngā whapitoa Amerika. Le ua mai i nei. Ia, le ala ngā lulu e ai. A whai lao isi wha moe ka peneta. O iei ni vaenga la a ngā i ei suenga. Ma ngā lulu e ai la tau nei o forensic auditors nei. Ia, ona wha moe nā leo te wa atu o le selling. Ai, o ta ua tele le fu i vaenga. Ta wa peo fin ngalo le malo la o e nai investigation fu i e taun whai. Alo, e lisi mai ai mo mea fu i e su ele mea. Ah, tu ai wo uma si la ka peneta. Wo mai aro tai. E tu ai mata vale o lo su e ai. O ke mangao, i kiria lo. Wa tai tonu e leise mea fa le tonu. Ma no fa tai vaenga uma ia. Constitutional review la fionga wa uma. Ia. Constitutional review. Mali le sui wo mai aro tai. A vai ai sui ngat tele la tu la i mai le review le fa nga solo nei. Ta un fa se referendum. Ave le tunu e mai se fina ngalo le tunu. Pa fa la ai sui ngat tele la tu la i mai. Constitutional review. O lo fa nga solo nei. Ia terminei. Ia. Lo fionga fong futalai. Ia. No fa pena so tala. Wa. Fasa sa ole va lo fongia le tua lo fionga mo lo soifua la le nei e a mo lo tofa mo to fa paia fa manuia le tua e lo fionga ese le lo for foia ya malo lo fionga ya ya la wo fa yo atu ya tu langa yai ya olo o la tele tu pela yo au wala la to fo ya tu le licensing o ta wala fi yo la TA. Ia ona pule ala ia o lawa fio. I tūlanga uma pena fo ino i se tato o wala fo. Ia, ma isi uma vaenga uma. Ia peto wha tau e hoi msista vale. Ia wha aloa i o ka vale. Ona la tele a wala. Le la asi uma iai. Ie mana iai. Wha manuia le tua lo kama sui pālibia me ka peneta ma nai tu. Ia, no whangia hoi le tua le nei tu on maota. Ia. Ya la malo te malo weekend ya malo sa no i lo fionga su tai Lau Samoa Entertainment TV mai pia mana tamua fa ungol nei vai asos fa popo ngai le vai so fo le lo fo le tua ai fa soifua ia